Yes, kanonye mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha rwose nyamuneka kurotswe mu masaha ya nimugoroba, igitondo cyiza kurotswe mu masaha ya mu gitondo, gicamunsi cyiza kurotswe mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 31 z'ukwa munani 2025. Birumvikana yuko rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripukwa, ni mu gihugu cy'u Burundi tuba tuje kugira ngo tubabwire byinshi ndetse nuko situation ihagaze mu buryo bumwe se cyangwa ubundi. Murabizi ni wo twe tuba twibanze cyane, uretse yuko iyo bibaye ngombwa duhita twerekeza no mu gihugu cya RDC tukababwira aho bike cyane bikomeje kugenda bivugwa muri rusange. Sindi butinde muraza kunyemera muri ano masaha, nyamuneka nkubite mbangura kuko amakuru dufite rwose ni amakuru atari butinde cyane, ni amakuru ari budusabe rwose kwiyirukamo mu buryo navuga buremereye cyane. Yes, mbere na mbere rero ngira ngo mbere yo kugira ngo twinjiye muri ano makuru cyangwa se muri iyi miripuko, mu ngemere mbanze nisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi bakadukurikira bari mu gihugu rwose cya Uganda, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Congo n'ahandi hagiye hatandukanye. Tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Badukurikira rero bibere rwose ariya irwota masimbi ni Canada, mu Bubiligi, Ubufaransa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye muri za Australia. Badukurikira ryo ari benshi cyane. Muraza kunyemera rero tugane ku nkuru, ngira ngo muri arwasasi ndi buvuge byinshi. Muraza kunyemerera tugane ku nkuru kijyanye na CNDD-FDD. CNDD-FDD imaze iminsi ivugwamo byinshi bigiye bitandukanye, imaze iminsi ivugwamo kudacana uwaka hagati y'uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'aba bagabo ba General Neva. Imaze iminsi rwose ivugwamo amakuru y'abarimo ba Agathon Rwasa ko barimo rwose barateretswa n'uwitwa General Neva ngo bongere kwihuza. Ni byinshi cyane bimaze iminsi bivugwamo, ariko ndagira ngo nyamuneka ibintu tubyinjiremo tubive imuzi n'umuzingo mu buryo burambuye, ukuri tugushyire hanze. Hari ikikango gikomeye ko igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guterwa kudeta, ndetse kudeta igaterwa uyu mugabo ngo ni General Neva akava ku butegetsi muri rusange. Ayo ni amakuru twamaze kuba tugira gute, twamaze kuba dutohoza mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni ukuvuga ngo rero iyi kudeta irimo irikangwa mu gihugu cy'u Burundi ni kudeta navuga yuko ishoboka 100%. Ngira ngo yenda turaje tubyinjiremo neza 5/5, twinjire ku guhangana gukomeye cyane gukomeje kugenda kugaragara hagati y'uwitwa Reverien Ndikuriyo ndetse n'uyu mugabo bakunze kwita General Neva ndetse n'uwitwa Agathon Rwasa n'abanyapolitike bandi bagiye batandukanye. Ubwo ni bya bindi cya kugira ngo twinjemo neza bijyanye n'irimbuka rya CNDD-FDD. Ubwo rero nyamuneka 5/5 ukora subscribe utari wayikora, turaza kwinjira mu mujya uvira tubabwira uko situation ihagaze. Ariko murabizi aha naho twibanda kuri kote y'abarundi ndetse n'imbaraga abarundi bakomeje gushira mu ntambara iri kubera ku buseruko indani bwa RDC. Turaza kuba dukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye, muramenya byinshi by'i Burundi, muraza no kunyemera rwose aya makuru tugenda tuyagendamo gake gake, tubabwire n'inkuru mpamvu ku bigendanye n'amakuru rwose arimo aturuka by'umwihariko mu gice cya hano za Ntuza za Kibira. Muraza kumenya byinshi by'i Bujumbura. Ubwo rero mube tayari kugira ngo ibintu tuze kubigendanamo neza 5/5 muri rusange. Sindi butindi Burundi ni igihugu gishobora kuza kubamo kudeta isa n'isa, kandi ni kudeta amakuru turimo turakira by'umwihariko irimo irategurwa, by'umwihariko iyi kudeta ikaba irimo irategurwa n'umugabo bita Gervas Ndirakobuca ndetse afatanyije n'uyu mugabo ngo ni uyu munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo. Nibo bantu barimo barategura kudeta. Ukuvuga ngo rero iyi kudeta barimo barayitegura nyuma y'igihe kirekire, hariho rwose gushyamirana by'umwihariko gukomeye kuwitwa Reverien Ndikuriyo
ndetse n'uyu mugabo ngo ni General Neva. Murabizi bamaze iminsi batumvikana ku bya CNDD-FDD, baryana bashotorana, umwe abwira mugenzi we ati nakurangiza, undi nawe abwira mugenzi we ati nakurangiza, nyine ubona umwuka utari mwiza hagati yabo, ndetse hageze n'igihe ngira ngo ibintu twarabibabwiye banategana amarozi, ariko biza kurangira n'ubundi ibi bintu bigeze bite byirangiye. Rero munyemere mbabwira yuko amakuru ubu tuvugana namaze kwakira atariho ivumbi, ari uko rwose ngo ibintu byamaze guhindura isura noneho, ku buryo isaha ku isaha harimo harategurwa kuri deta y'ibanga, by'umwihariko ishobora kuza gukuraho uwitwa General Neva mu buryo navuga yuko utunguranye. Gusa ibi birashoboka cyane. Ngo uwitwa Reverien Ndikuriyo ngo arimo arategura ingabo mu buryo bw'ibanga, ngo izi ngabo zigomba kumufasha gupanga kudeta, ndetse ngo igihe uwitwa General Neva yagira ibyago akagira gutya agasohoka igihugu, kwa kundi abayobozi basohoka igihugu isa n'isango, akaba ari umwe mu bagabo ngo baza kwitegura yuko bashobora kuza guterwa kudeta mu buryo navuga ko buremereye cyane. Ubwo rero rwose icyo namubwira cyo, uyu umwe mu bagabo bagomba kuza kuba tayari kugira ngo isaha ku isaha ataza kuba ahura n'uruva gusenya. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara by'umwihariko kuri aba bagabo bakomeje gushotorana, ndetse kugezaho uyu mugabo ngo ni General Neva amabanga yose noneho arimo arayibikira, ndetse ibyo byose akabyimenyera, kandi byinshi bye ubundi byabaga bizwi neza cyane n'uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, yabaga biza, ariko urabona yuko rwose byinshi byarimo arabyimenyera. Kandi nanone ikindi kintu gikomeje kugenda kigaragara hano, hari kugaragara gukorana gukomeye cyane kwa hafi, by'umwihariko hari kugaragara gukorana kwa hafi by'umwihariko k'uyu mugabo ngo ni Reverien Ndikuriyo, by'umwihariko n'abanyapolitiki bagiye batandukanye. Murabizi witwa Gervas Ndakora ucamaze iminsi abaye perezida wa Sena, nta gihe kinini giciyeho, hari n'abandi benshi babaye abadepite bagiye baza by'umwihariko muri iyi politike. Aba bose rero ari kugerageza kwiyegereza mu gihe yabateye uwitwa General Neva kudeta, by'umwihariko bize koroha mu gihugu cy'u Burundi. Ubwo rero bya bindi tujya tuvuga, nyamuneka muze kwitonda, hashobora kuza kuba ibintu bikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ubu FDL rero nizo zirimo zirakora buri kimwe cyose gishoboka mu bijyanye by'umwihariko no kugira gutya no guhangana n'icyitwa izi ntare za Sarambwe. FDL ni zirimo ziraturuka mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi barimo baraha icyicaro, ariko amakuru dufite n'ubundi nazo ubu tuvugana na General Neva ngo arimo arizera kuruta abasirikare ba FDNB, kuko abangaba rwose ngo bakomeje kugenda bakorana mu buryo budasanzwe, by'umwihariko na Reverien Ndikuriyo. Abasirikare ba FDNB ngo barimo barakorana na Reverien Ndikuriyo, niyo mpamvu nyamuneka batari kugira gute rero batarimo bagenda babizera muri rusange. Ubwo rero igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu navuga yuko biri mu kangaratete muri rusange. Ikindi kandi gikomeje kugenda kigaragara mu gihugu cy'u Burundi, mu makuru nakomeje kugenda nkurikirana, nuko umutekano utameze neza hagati y'abagabo, isaha ku isaha umwe muri bo yakicwa. Ubwo rero ibyo bintu nabyo ni bimwe mu bintu navuga ko bitoroshye, by'umwihariko bishobora kuza kubaho mu gihugu cy'u Burundi. Andi makuru rero akomeje kugenda atugeraho nuko nanone abasirikare benshi, nubwo iki gihugu kirimo umwiryane, nako kirimo kirohereza abasirikare benshi, by'umwihariko kuri ubu butaka, nako kirimo kirohereza rwose abasirikare benshi kuri ubu butaka bwa RDC. Abasirikare benshi rwose bo barimo baragenda boherezwa kuri ubu butaka bwa RDC. N'ubundi kijyanye n'imirwano cyo navuga ko kigikomeje ku rwego rwo hejuru muri rusange, kijyanye rwose n'imiripuko kirakomeje mu buryo navuga ko budasanzwe. Andi makuru nahoze ngenda nkurikirana atariyo ivumbi, nahoze ngenda rwose nkurikirana nikuyira mu bitangazamakuru bikorera mu gihugu cy'u Burundi, ngo nuko ngo igisirikare cy'u Burundi nacyo nubwo kirimo kirajya muri RDC kidafite nta organize gifite.
ibi ni bimwe mu bintu nabyo bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane kuba kidafite organize. Nyamuneka muze kwitondera, igihugu cy'u Burundi gishobora kuza guhura n'ibibazo bikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ndabona umuvandimwe nawe rwose aba yamaze gukomanga kugira ngo muhe akanya kanze nawe agire icyo ababwira, ubwo turaza gukomeza. Niyumvira yuko ari ibintu byiza byo gushima kubona M23 imaze gutahura yuko bijya biganiro vy'Idoha ari ibiganiro vya baringa, ari ibiganiro byo kuyitega imitego, kuko urebye ibyo AFC M23 imaze gukora, cyane cyane tuvuze nko kurekura ibice bimwe bimwe Walikale, no kutabandanya yifatira ibice, no kurekura imfungwa nyinshi zari zafashwe ku ruhande rwa coalition, harimo n'aba mercenaires bari bafashe n'abandi bakozi bose bakorera leta ya Congo mu bice bya East Congo, bashoboye kuva muri Goma bakagenda amahoro kugera Kinshasa. Niyumvira yuko AFC M23 yari yerekanye umutima yuko yifuza ibiganiro kandi yuko amakimbirane yokemuka biciye mu biganiro. Ariko urebye ku ruhande rwa leta ya Congo ni nta kintu na kimwe irigera ikora. Twovuga nk'ibyo kurekura imfungwa, murazi ko itabikozwa. Murazi yuko abenshi muri barya bayoboye AFC M23 ari krebe y'abantu baciriwe urubanza rwo gupfa. Ibyo rero ni ibintu bikomeye kuko amasezerano yoyo arashobora gusinywa, ariko ugaca usanga ubutungane cyangwa ubucamanza bubereye intambamyi ziriya ndongozi zose za AFC M23 kubandanya bakora politiki. Cyo gituma ibyari bikenewe ubwa mbere, nanone AFC M23 yagomba kwemera kuganira na leta ya Congo mu gihe bamaze kubakura ku kiriya ceyi n'izo manza bashizweho, kuko mu gihe AFC M23 leta yemeye kuganira nabo ni nkaho ibimaze kwemera yuko ibyo baganira bifite ishingiro. Nimba rero ibyo baganira bifite ishingiro bishobora kumvirizwa n'amahanga, bikumvirizwa n'iyo leta nyene, leta igomba rero gukuraho biriya byose byari byatumye ishirako imanza, ishirako amazina y'iterabwoba indongozi z'uyo mugwi, ariko kandi n'abandi bose bagirizwa yuko bifatikanije na AFC M23 ntabwo bosubira guharurwaho ibyaha mu gihe leta imaze kwemera kwicarana nabo. Ico gituma biboneka ko urugendo rwa leta ya Kinshasa mu biganiro hari urugendo rwa baringa, rw'ibinyoma, rwo kubesha, rwo kugomba kubata mu mugozi, mu mitego, ngo bazisange ahantu badashobora kwinyagambura. AFC M23 imaze kwemera byinshi kandi ikabishira no mu ngiro, ariko urebye ku ruhande rwa Kinshasa nta kintu na kimwe cerekana yuko banafite uyu mutima, usibye ahubwo ko baguma bagaragaza ibimenyetso byo gutegura intambara no gukomeza kagatima kukumva ko byashoboka ko bashobora kwihindukiza AFC M23 bakayitsinda bakoresheje umuheto. Ico gituma leta ya Kinshasa ikomeza ishora amafaranga menshi kugura ibigwanisho muri ba mercenaires, ndetse no kwiruka mu bindi bihugu bishobora kuyifasha mu bigaragara canke mwibanga. Rero mwabona yuko ari vyiza yuko kumbure AFC M23 izoteba igatahura yuko ibiganiro na Tshisekedi ari umuyaga, ari ibintu bitokunda. Rero nkumva yuko ahubwo AFC M23
ikwiye gukomeza kubaka igihagararo cyayo mu kwagura ubutaka, na cyane cyane mu gihe itarafata mu ntoke Kivu yose ya ruguru n'iyepfo, kugira ngo ishobore gukingira abantu batotezwa, abantu bicwa bahowe uko baremwe. Niyumvira yuko itokumva yuko iragira igihagararo n'imbaraga zo kwicarana na leta ya Kinshasa. Nkabona yuko ahubwo ibyiza ari uko AFC M23 imaze kwibika ko izi ntara za Kivu zose, noneho ibiganiro bitoba ari iby'uko ingabo za leta za Wazalendo za FDLR zande zogaruka muri izo ntara, ahubwo ibiganiro byoshingira uburyo ico gice cya Kivu casinzikaye imyaka 30 iraheze cyo kwigenga, ariko bitabujije yuko bashobora guhurira muri leta, muri federation, canke uko bashobora kubyita Etats-Unis, hanyuma bakagira ubumwe, ndetse ubwo bumwe boshobora kubwagura ahubwo bukaba ihuriro ry'ibihugu bya East Africa byose, canke iyindi migwi regional, kuko tubona turi muri politike ya globalisation, yuko ibihugu bigenda byishira hamwe kugira bigire imbaraga mu bijanye no kurinda umutekano no mu byo ubutunzi. Iyumvira ko ari muri ivyo vyiyumviro gusa AFC M23 bakwiye guhurira na guverinoma ya Congo, n'ayahandi Etazini n'ibindi bihugu za Katare, bariya bobo bigombera inyungu mu by'ubutunzi, kandi bundi ibyo bihugu inyungu mu by'ubutunzi ntabwo bobibura. Biganira n'ico gice ca leta ya Congo, bakaganira bakabyumvikana mu bice bagenzura barimwo, bakagirana amasezerano, ariko mu bice AFC M23 nayo imaze kwibika ko ivyo bihugu nabyo bikagiranira amasezerano. Nkiyumvira yuko muri ico gihe abantu bose boshobora kubona inyungu, kuko mu buryo y'amasezerano abaye Kinshasa, n'ubundi ibi bice bya Kivu biri muri East Congo canke iziya za Ituri bizoshishikara kwibagirwa no kutitabwaho mu bijanye n'iterambere cyangwa umutekano. Urumva nta mpinduka n'imwe ishobora kuba mu gihe hatoba uburyo bwo kurongora Congo mu buryo bwa federalism canke Etats-Unis. Ngiyumvira yuko aho ariho AFC M23 ikwiye gutsimbarara, na ivyo gufatanya n'igisirikare ca Congo, kuvanga igisirikare, gusangira ubuyobozi muri administration. Nibaza yuko AFC M23 ibona yuko Uganda ifatanya na FARDC n'iriya yindi migwi yo muri Congo, urabona ko atampinduka ihari, kandi imyaka yose u Rwanda rwasinyiraniye mu bufatanye na Congo n'igisirikare ca Congo kugarukana amahoro, gutuza za FDLR, barabona yuko ataco byashitseko. Rero nkabona yuko ayo masomo yabaye hagati y'amasezerano y'ubufatanye bwa FARDC na RDF canke na UPDF na FARDC, urabona ko atamusaruro byashoboye gushika ko gukemura ikibazo mu buryo bwa burundu. Niyumvira rero n'ayo masezerano yaduha yuko bucanga bakagira igisirikare kimwe, ni hahandi nyene, kuko n'ubundi erega abasirikare ba AFC M23 kubera ari bake, n'ubundi influence yabo yobange mu kugira ibyo bahinduye muri discipline cyangwa mu itunganywa ry'igisirikare ca Congo. Niyumvira rero yuko ibyaduha bitobasamaza, ahubwo bushishikara igikorwa bihaye cyo gutabara ibice bikibangamiwe
n'umutekano muke, ibice bikibangamiwe n'ubukene n'intwaro mbi, akaba ari byo bihutira cyane cyane gutabara. Nico nagomba kuvuga, nayo ubundi by'ibyo biganiro biraboneka yuko umwimbu wabyo atawo. Nibyo nagomba kuvuga muri make, mfatiye ku biriko biraba n'ibigezweho. Murakoze.